भारत की मफम सिंथुंगना ट्राइबल नमना ताबा मफम सिंगदा अखनबा चौखट थौरांगी मतंगदा मियामदा खंगहनबा अमसुंग ताकपी तंबीबगी प्रोग्राम अमा वेरिबा धरती आबा अभियान अवेयरनेस एंड बेनिफिट सेस्टोरेशन स्कीम की लॉन्चिंग प्रोग्राम अमा नोने जिला दसु हौकिबा जून की टांग 33 जिला असिगी डिप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर शरद चंद्र आरुजुना लोंगाई पाथ्री दा लेबा मल्टीपर्पज हॉल दा चिंगलेमना सेरेमोनियल लाइटिंगा लोइनना हौदोखी इंडिया गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की थौसिल मखादा ट्राइबल वेलफेयर फ्रॉम विजन टू मिशन हाइबा थीम की मखादा नुमित 35 चथगदबा प्रोग्राम अदुगी मनुंगदा आधार इनरोलमेंट रेशन कार्ड आयुष्मान भारत कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड पीएम किसान जनधन अकाउंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम सिंग हाइबदी ऑल एज पेंशन विडो पेंशन दिव्यांग पेंशन एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड स्कीम एमजी नेरेगा पीएम विश्वकर्मा मुद्रा लोन वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम पीएमएमबीवाई आईसीडीएस बेनिफिट स्कीम अमसुंग इम्यूनाइजेशन चिंबा यावरी थौरम अदुदा तोंगान तोंगानबा डिपार्टमेंट सिंगी पुना स्टॉल कुनमाथोय हांगदोक्तुना मियामदा कानाबा फंगहनखी थौरम अदुदा वा ngangloduna जिला असिगी डिप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर शरद चंद्र आरोजुना हाई धरती अब जनबागी दरी अभियान असि मिशन ओरिएंटेड मैनर दा सथदुना मियामदा एसेस तौगनी हाइना महाकी वारोलदा असुमना हाई Be working on a mission-oriented manner, and will ensure that most vulnerable and most remote tribal citizens of our district also get access to all the schemes and the programs. The certain schemes and programs that I would like all of you to focus upon would be Aadhaar enrollment, ration card enrollment, and Ayushman Bharat and housing schemes, PM Vishwakarma, MGNREGS, Mudra loans, any social safety programs that are to be provided by the banks, let's say Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Atal Pension Yojana, and all such other schemes which are focusing on the benefit of a beneficiary. So here, in order to realize this target of reaching out to the beneficiary, I would like to urge the utmost dedication from all the line departments, the district level officers and their staff, and also the block development officers. As we all know, the block development officers are the ears and eyes of district administration, wherein you are in direct touch with the needy people in your respective subdivisions. Jun gitang kuntra phawba sathagada program adu jila sigi khungang kuntrek khangatuna awareness amasung benefit saturation camp sing pangthokani khungang kuntret adugi manungda hauchong block tagi khungang 38 nungba amasung khapum block ta khungang manga amasung lungmai block ta khungang taruk yauri jun gi tang 35 da malem sinthungna pangthokna khibagum international forest day Noney jila desu pak sanna pangthokna khi afaba mapa oibagi magun sing miyamna singthana duna pangthokna khiba program sing aduda mapa oiba singi damakta khudol pot kaya supinakhi amasung akhanaba laison saba kaya su church singda pangthoknakhi imungi miyamna mapa oiba singbu ikai khunaba utuna mathel lukhoi kaya samin thaminabagi program kaya su yum singda pangthoknakhi handak manipurda nong leptana chubadagi ising isau thoktuna miyam kham thengna wana khiba matung amuk nungsa khangsa sagat khibada Noney jila gi longmaida celsius degree 38 henna sakibigi record thamki ningsingba yai haukiba chahi 2024 da celsius degree 92.3 yauna saduna manipur state ki oina khwaidigi chaba mapam Noney na oikibachu laikhrabani sahi gi sagalakpagi chang hengalakuna miyamgi punsida chawno khudong chadaba mayuknariba sing ase miyamna umang wamang kotholakpadigini maram aduna miyam changna upan wapal thaduna yokhatpagi thabak paikhattaradi malem asida hingbada awaba mayuknarani haina akhang ai singi mot pinarakdi